Kanti owesilisa oneminyaka engu-30 oye washiya abangani bakhe waseke egibela isitimela ehamba ke eyothenga ucansi kusisi ke laba ke abadayisa ngomzimba. Lona ke usilisa uye wahlasela ke amadoda amabili aye wafika ke wambamba inkunzi wase yamshaya ayamlimaza. Kanti ke ukhulumela amaphoyisa KwaZulu Natal yena ke uColonel Robert Netshiunda uthi ke amaphoyisa asaphenya ke ngalo ke lolu daba.